Awurade shiraw na Awurade enyo kese media de osofu Kumchacha na MC social media no bibi trend wo so pa efa ye nua pa eye Charlotte Oduro awo ye kansra Charlotte Oduro woni ni kun eye osofu Oduro yisu abayi ade na ya na de bia me kase awade de aje wo bia won ko bi da na eti na Yesu Kristo be wi aso no anwanwala Yesu se Yesu be wi aso wala ya ka awade nti ka Yesu be ko bro nsem de awade nti Yesu ko be ko bro nsem de sa Yesu be wi aso pa no wala ye eno konya wo bi se wi aso asnega ani dan na samoa ena Yesu wale wo ma ka wade boniti ena de Yesu be ko bro nsem de because awade no emu nsem no to so be pray wo for wa. There is no perfect marriage. But adia ba ko a ama also Kumchacha me can say asem we me say woni o pe won a wa wade mu problem pa most e asofo any asofo ma me fo ne ye nwotofo woni the reason ti on problem pa most of asofo bebre ku nya daje e ma won ye no sa o wade a so obenya daje ama na yere no onya yeti asofo bebre o wa wade na ni ya asofo ma me bi e be ye complain ma me e woni ku won na wade ye by almost 10 years wasi be ma me du ba bi a 1 year afri na be ma ne no e ha ko 6 da na be ma no ko ne dada abusu mi nsia e ko wotwe na be ma no ko ne na e nada na eno sa ne bia se sofo ma me no okonya sofo ketwa a wodi sofo wani chi ene sofo ketwa bi o wa so ali ni mu that's the sofo ketwa na ni type nkomo kakra ani ni di nkomo na nkomo ne fa sofo ma me na be mu a na uzo se sofo ma me abem wa man that's sofo ketwa na wo ni sa be ani o be wo ne kama awon ti sa be eto da bi pa na sofo ketwa bi sofo pani bi atete no ade sofo ma me akuntu ho sei na sofo ketwa gina na chi no wa picture sofo ma to no ahwebiu na wa hanga ne sei na wa picture na hwenie guase no de aye malakas no wa bezi no na sofo ketwa hyase na wo fase a wo to no wo sama sofo ma me etumi jiji ho a you kill me you are good you kill me you are good than my husband etino asofo nkitu bebre etumi wo sofo ma me fu ni bia bisasa adentia ni kunya daje ma patina ni ku mi ko biti ana mi ko ya ana mi ko program otakora de ana mi ko program wa ana mi ko cancel ana mi ko ya sole that is so food bi o wa ne ma kora be mu na agi weekend na na ma wo kama de tu konya sofo ma ne awo mra de si prayer tower ana wo sofo ke kwa be wo no na akopa na baby a wo nu aduane no kitchen wo no table ne so pa sofo ma me pa apeja ne nan say that sofo ketwa abe shase wo that sofo o du shase wo de ne touch na ma film e ko mu tafre one tafra o du shawo na wo fono o du me wona sambe ya sofo no munya bre e ma mo yele no sa na to da bi amane ka sam cho e to da bi asofo ma me fu woni bi sofo ma me fu woni bi ani mo a okeka won mo so mo anya bre ama mo kun no wa sofo ma me bi o wa woni tam mo me kun eti amma sofo no so tambia no why humanizer na why humanizer no why na dia ba ko ye me ya sofo Kumchacha me nkra se sa wo ye sofo kra na ko wale enutuni a tie ni ye so ko wale enutuni dia e de bomo de so go manage no sofo bia wa wale enutuni bia manage no anye sa entufu ni bebre o wa he ena me manage se ye tu ban ko takora de ye tu ban ko kuma se ye ko ko fodia na manager na o manage wo yele no
no san manage na ya ase wo manage ase wo kan wo manage ase wo be gum no na kama that is how you lay him to need ya na se wo se on to no mo me pato manage wade san kan he ya no be ko program bi ana woni sofo no ye good wa na je sofo ni di amane ko anye sa na me kwata kora de mi koko fo di ami koko ma se amane ko be pure sisi oba ko no ema ebi no sika sofo na say the way fight no e di be she yi bra ko de dama no what ya see ema de be bra ni pure sika eti so wa na se wo yo ba na se wo anya bra ma wo kunwa wo anya bra ma wo kunwa anya bra ma wo kunwa awade ne gu sa na wo ye sofo na wo ye bema wo anya bra ma wo ye awade ne gu what ma see eti awade ye de da chi bi ahe ya be wi ase bi mu a sofo Kumchacha mishia Yesu na meka kire Nyankopon se obo ya bebi mu a awade wanya ne contract wanya awade bi a contract 5 years wo hwa no ba ni suban yo eyo fe na ye papa wo ko ri no so hwa na be ma ni suban yo fe na ye papa no ri enye papa wo ko na ka jo ti be because awade bonity the awade aye nkrofo awade bonity obi ewudam obi enye dementia bipolar high fever the depression the bed easy dajana Yesu ankasa so Yesu we dey Yesu so ka wadi ya o se eja ye jaya o dey aba ko buru nsem ko baka Yesu ba ye na kesa se wo wali bi baka who said it here what you say next se ka wo wali bi na me kan se ka Yesu ba ye no e no wali ye and but you don't go there again. And I said, if you ask us later, on type, when you be a used to crack over something. I want to be a bonnet, can you never come to something? If you used to so many perform, and I'll be here, who be here, one of my and I'll also here, that used to